Amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe anenga imikorere ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kuvugisha benshi, hibazwa niba koko ari ukuri kuvuga cyangwa ari politiki yo kwikoma abandi. Mu karere k'ibiyaga bigari, aho ibibazo by'imiyoborere n'iyubahirizwa ry'amategeko bikunze kugarukaho, aya magambo yazamuye impaka zikomeye. Ese kunenga abandi birakwiye mu gihe nawe ushinjwa ibibazo nk'ibyo unenga? Twongeye kubifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda Baryankuna TV idahwema kubategura no kubagezaho. Tunyurwa no kubona ibiganiro tubategurira bibashimisha. Iyi televiziyo ni y'Urugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP Abaryankuna. Dukorera kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Tuboneyeho gushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri televiziyo ikubitira ikinyoma ahakubuye. Ubaye utarakora subscribe nawe wakwihutira kubikora hasi ugakanda no kuri iyo nzogera ugasangiza abandi ndetse ukaba wanatanga igitekerezo cyawe. Muri aka kanya muri kumwe nanjye Constance Mutimukeye. Uyu munsi amakuru yacu agizwe n'ingingo ebyiri. Nduhungirehe yikomye Evariste Ndayishimiye agaba kari ku wundi karahandurika. Dr Justin Nsengiyumva yashinyaguriye Abanyarwanda yitwaje imibare y'imihimbano. Agaba kari ku wundi karahandurika. Ese Nduhungirehe aranenga Uburundi yibagirwa u Rwanda? Mu muco nyarwanda baca umugani ngo agaba kari ku wundi karahandurika, bashaka kuvuga ko umuntu ashobora kubona amakosa ku bandi akayamagana nyamara ye akayirengagiza. Ibi nibyo bigaragara mu magambo aherutse gutangazwa na Minisitiri w'Ubushwanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, aho yanenze bikomeye imiyoborere ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bijyanye n'imikorere y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Union Africaine. Mu butumwa bwe kuri X ejo ku itariki ya 27 Werurwe umwaka wa 2026, Nduhungirehe yagaragaje ko uburyo Perezida Ndayishimiye yatanzemo kandidatire y'uwahoze ari Perezida wa Senegal ku mwanya w'ubunyamabanga mukuru wa Loni bwari bunyuranyije n'amategeko n'amabwiriza. Yavuze ko habayeho kurenga ku mategeko agenga Union Africaine ndetse no kudaha agaciro abandi bayobozi b'ibihugu bya Afurika. Ariko se niba koko kubahiriza amategeko ari ingenzi gutyo, ni gute u Rwanda rw'agatsiko ka FPR narwo rukomeje kunengwa kenshi ku rwego mpuzamahanga kubera kutayubahiriza? Iki ni ikibazo gikomeje kwibazwaho na benshi. Raporo zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga zagiye zigaragaza impungenge ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, zirimo ifunga ry'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi, uburirwa irengero ridasobanutse ndetse n'ibikorwa by'ihohoterwa ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Aha abantu benshi bibaza niba amagambo ya Nduhungirehe atari ukwibagirwa ibibazo biri iwe ahubwo akibanda ku by'abandi. Hari n'abavuga ko ibi bishobora kuba bifitanye isano n'igitutu cya Perezida Paul Kagame, aho bamwe babona ko Nduhungirehe aba agaragariza politiki y'u Rwanda yo kugaragaza ibibazo by'ibindi bihugu mu rwego rwo kwihagararaho cyangwa kwibagisha ibiri mu Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Icyakora iyo politiki itera ingaruka mbi mu mubano w'ibihugu byombi, cyane cyane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ndetse hari impungenge ko gukomeza kunenga no gushotora ubuyobozi bw'u Burundi bishobora gutuma umubano urushaho kuzamba, dore ko wanarangije kuzamba, bikaba byanagira ingaruka ku mutekano w'akarere. Bamwe mu basesenguzi bemera ko amagambo nk'ayo ashobora gutuma haba ubushyamirane bushya, aho buri ruhande rushobora gutangira gushinjanya no kwitana ba mwana. Mu by'ukuri ubuyobozi bwiza ntibugarukira kunenga abandi gusa, ahubwo busabwa no kwisuzuma no gukosora amakosa ari mu gihugu imbere. Ibyo bitabaye
Amagambo nk'aya afatwa nk'uburyarya cyangwa politike yo kwirengera inyungu aho kubaka umubano mwiza n'ibindi bihugu. Mu gusoza, umugani w'Abanyarwanda uracyafite agaciro. Mbere yo kureba agahwa kari mu ijisho ry'undi, ni ngombwa kubanza kureba igiti kiri mu ryawe. Afurika ikeneye ubufatanye n'ubwubahane aho gukoresha amagambo ashobora guteza amakimbirane. Aya makuru atariho umukungugu nta handi wayasanga atari ku Baryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna.info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye. Mbere yo gutangira ingingo yacu ya kabiri, reka twongere kwibutsa ko ejo ku cyumweru saa 7 isaha ya Kigali dufite ikiganiro live cyo kuganira n'Abaryankuna duca inzigo, kizatangirwa no gutangira gusoma igitabo cya Gerard Niyomugabo Nyamihirwa, kimwe yazize mwaka wa 2014, Gatebe Gatoki hagati ya Gahutu na Gatutsi mu gihugu cya Kanyarwanda. Turabararitse tuzabane muri benshi. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yashinyaguriye Abanyarwanda yitwaje imibare y'imihimbano. Nyuma y'uko ku itariki ya 19 Werurwe umwaka wa 2026 Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yisobanuye imbere y'abadepite ku mpamvu yatumye leta izamura huti ikiguzi cy'ubwishingizi mu Rwanda buzwi nka Mutuelle de Santé, ibintu bitakiriwe neza n'imbaga y'Abanyarwanda, bavuga ko ibiciro bitajyanye n'ubushobozi buhari haba mu mujyi cyangwa mu cyaro. Kuri uyu wa 26 Werurwe umwaka wa 2026 abadepite batanyuzwe n'ibisobanuro batumye Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva nawe arisobanura, azana imibare y'imihimbano imaze kumenyerwa mu nzego z'ubutegetsi. Ariko nanone kwisobanura kwe ntibyanyura abamwumvise, ndetse bamwe ku mbuga nkoranyambaga bakaba bahise bamwita umushinyaguzi, kuko muri rusange basangaga igihugu avuga cyateye imbere ko cyugarijwe n'indwara atari u Rwanda basanzwe bazi. Mu kimwaro cyinshi cyo kuba Minisitiri w'Ubuzima atarabashije kumvisha abadepite impamvu ya nyayo yo kuzamura umusanzu wa Mutuelle de Santé huti, Minisitiri w'Intebe yatangaje ko amavugururwa yakozwe ku mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza atagamije gushyira umutwaro uremeye ku baturage, yizeza ko abafite ibibazo bazegererwa bagafashwa. Ibi rero byari nko gusuka amazi ku rutare wizeye ko aza kwinjiramo, kuko hatabayeho kwirengagiza. Nawe arabizi neza ko uyu ari umuzigo leta yashyize ku baturage mu zindi nyungu zishobora kuba harimo nko kwibonera amafaranga yo gukomeza intambara yishoyemo mu mahanga. Leta yitwaza ubuvuzi mu kunyunyuza abaturage. Agaruka ku mateka y'iyi gahunda, Minisitiri Nsengiyumva yavuze ko yatangiye mu myaka ya za 2000 aho umuturage yasabwaga amafaranga 1000. Nyuma mu mwaka wa 2011 azamurwa ashyirwa ku mafaranga 3000. Ariko bigeze mu mwaka wa 2015 ahuzwa n'ibyiciro by'ubudehe, habaho abatanga amafaranga 3000, 4000 n'amafaranga 7000 uko barushanwa ubushobozi. Ibi nabyo byavugishaga benshi muri icyo gihe, kuko inzego z'ibanze zayakaga nabi, hakaba gufunga abayabuze, abandi bakanyagwa amatungo yabo y'imyaka bejeje bikagurishwa ngo aboneke. Hatitawe ko n'aya yari asanzwe yabonaga umugabo agasiba undi, uyu munsi hakuweho ibyiciro by'ubudehe hashyirwaho ikindi cyitwa systeme imibereho gishyira abantu mu byiciro 5. Abo mu cyiciro cya mbere bangana hafi ya 7% bazishyurirwa na leta kuko bari mu bukene bukabije. Abo mu cyiciro cya kabiri barengaho gato 23% bazishyurirwa amafaranga 3000, leta ibishyurira amafaranga 1000. Abagera kuri 35% bazajya bishyura amafaranga 5000. Abazajya bishyura amafaranga 8,000 basaga 26%, mu gihe abazajya batanga amafaranga 20,000 ku muntu ku mwaka bangana n'8%.
Abanenga rero leta bahise bavumbura ko uruhare rwayo ari ruto cyane kuko izagira uruhare muri 30% by'abaturage, aho abagera kuri 7% izabishyura amafaranga 4,000, naho abandi 23% ikabishyura amafaranga 1,000. Bakaboneraho kunenga ko kujya gushyira uyu mutwaro wose ku bantu barenga 70% bazajya bishyura amafaranga 5,000, 8,000 n'amafaranga 20,000 ku muntu ku mwaka ari umuzigo uremereye cyane. Urwitwazo rw'indwara nshya zizishingirwa. Mu bisobanuro nanone bidafatika, Minisitiri Nsengiyumva yavuze ko indwara zisanzwe zizishingirwa hazongerwamo indwara nka kanseri, gusimbuza impyiko, kubaga umutima, kubaga amagufwa n'umugongo, guhabwa insimburangingo n'inyungurangingo ndetse n'imiti izongera, aribyo bituma ikiguzi cy'ubwishingizi kizamuka. Aha rero niwo ababikurikirana hafi basanze ari ikinyoma, kuko hatari kongerwa ikiguzi cy'ubwishingizi hatarabanza gukorwa ibyo avuga, kandi ko nta kintu na kimwe cyari gukorwa hatabanje kurebwa ubushobozi bw'umuturage, kuko ari we byose biza byikubita hejuru, abategetsi bakamubeshya ko ari ku isonga, kandi mu by'ukuri ibyemezo hibukiyeho leta imufatira bimushyira ku musonga. Mu mibare utamenya aho akura, Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva Justin yavuze ko mu myaka 10 ishize amafaranga ikigega cya mituweli cyakoreshaga yikubye inshuro zirenga 2, aho yavuye kuri miliyari 39 mu mwaka wa 2015 na 2016 agera kuri miliyari 98 amafaranga y'amanyarwanda mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2024-2025. Ibi rero aho kubirebera mu gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda gakomeje gutakara uko imyaka igenda ishira, ahanini bitewe n'uko leta idashyira ingufu mu gukora ibyoherezwa mu mahanga, ahubwo igahora mu madeni adashira, aho ugereranije n'idolari ry'Amerika ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku kigero kirenga 200% muri iyo myaka 10 avuga. Igisubizo rero ni cyagombaga gushyira urwitwazo indwara nshya zishingirwa ngo abaturage bikorezwe umutwaro ungana gutya, na cyane ko ubwishingizi barataga ko bwitabirwa na 88% by'abanyarwanda, wasangaga abaturage babunenga kubera ko uko bakirwa kwa muganga bagasuzumwa nawe ubitayeho, kandi bakabwirwa kwigurira imiti mu mafarumasi yo hanze, ku buryo n'ubundi basangaga kugira ubwishingizi no kutabugira byose ari kimwe, kuko bitababuza gupfa kandi barabwishyuye ku ngufu za leta. Imvugo zo kwikiza abaturage zihora ku minwa y'abategetsi. Minisitiri Nsengiyumva yanagaragaje ko nyuma y'uko uburyo bwo gutanga imisanzu mishya butangajwe, hari abagaragaje ko batasobanukiwe n'uburyo byakozwemo, hakaba n'abavuga ko amafaranga basabwa ari menshi cyane ku buryo atajyanye n'ubushobozi bwabo. Mu magambo ye yagize ati: "Ndagira ngo mbamare impungenge rwose ko kugena aya mafaranga no gushyira abaturage mu byiciro byakoranywe ubushishozi, kandi tuzakomeza kwegera abaturage no kubakemurira ibibazo bafite." Iki rero nacyo nticyakiriwe neza, kuko kuvuga ko abaturage bazegererwa uko basanzwe begererwa kurazwi, no gufungirwa mu nzererezi, kunyagwa amatungo no kwamburwa ibyo bejeje kugira ngo uyu musanzu wishyurwe, kuko nta na rimwe abaturage bigeze bishyura uyu musanzu bishimye. Sobanukirwa n'abaryankuna n'ibyo baharanira. Kubaka igihugu ni iki? Kuko ni ikibazo gikomeye kuba wakubaka inzu nziza cyane ukavuga ngo ubonye amahirwe yo kubaka inzu nziza cyane muri Kigali, ushaka ko abantu bagutangarira umwana wawe ntazayibemo. Ibyo bintu bundi ni ubugoryi. Kumara umwanya munini ukanahugira mu ibyo bintu ukubaka inzu ariko utari kubaka igihugu, nibyo bizatuma ushobora kuyubaka umwana wawe ntayibemo. Kandi ibi bintu mvuga ntabwo ndi umuntu w'umusaza, ariko ibi bintu ni ibintu abanyarwanda bumva neza, barabizi. Ni ingaruka zo kutumva igihugu no kutita ku gihugu. Mu yandi magambo, ubwo nge nkaba mvuga ngo kubaka igihugu birenze kucyuzuza amazu maremare, birenze ibyo bintu bigaragara, ahubwo ni ukubaka za ndangagaciro mu bantu, ni ukubaka abantu. Kuko naje gusanga niba hari ikintu cyoroshye, nongere nanabisubiriremo aha, niba hari ikintu cyoroshye mu kubaka igihugu ni ukubaka inzu, kugishyiramo amazu.
ikintu gikomeye ni ukubaka ikintu nita filozofi cyangwa imyumvire, kuko iyi myumvire imaze gutungana iterambere ririhuta. Ibi ngibi ugiye mu iterambere ry'abanyaburayi babikubwira. Ikintu kigoye ni ikintu cyitwa kubaka mu mitwe y'abantu, ntabwo ari ukubaka ku butaka bw'igihugu. Kubaka imitwe y'abantu nicyo kintu kigomba gutwara umwanya munini, kigatwara amafaranga menshi. Rwanda rw'abanyarwanda, Rwanda rwatubyaye, Rwanda rw'amahoro. Abaryankuna bemera ko abanyarwanda bo mu moko yose, cyane cyane abiswe abahutu n'abiswe abatutsi, bahemukiranye ku buryo bukomeye. Abaryankuna bizera ko gukubita icyuhagiro abagize uruhare mu mahano yagiye asimburana ku Rwanda n'abanyarwanda ari kimwe mu bisubizo by'impinduramatwara gacanzigo igamije guhagarika intambara umunyarwanda rwanda n'undi, hakunamurwa icumu, tukubaka u Rwanda rwa bose kandi rw'iteka ryose. Turakurarikira kwifatanya natwe mu mpinduramatwara gacanzigo. Ubu butumwa mubugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Dukomeje kubana namwe muri amakuru yacu ku Baryankuna TV, aho turimo turakubitira ibinyoma ahakubuye bya Dr Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Si Minisitiri w'Intebe wenyine wariye iminwa, kuko na Perezida Kagame ubwo yaganiraga n'abayisilamu ku itariki 20 Werurwe 2026, ikibazo cya mituweli kiri mu byo yabajijwe, maze yizeza abaturage ko ahagaragayemo amakosa bigomba gukosorwa. Ariko nk'uko bisanzwe si ubwa mbere hakozwe amakosa mu gufata ibyemezo huti, abaturage bakabwirwa ko bizakosorwa ariko bikaba amasigara cyicaro. Ubwo kandi Perezida Kagame yongeraga kwifatira ku gahanga ibifobagane bye mu nama yabereye mu kigo cya gisirikare cya Gako ku itariki 23 Werurwe 2026, yagarutse ku mudamu wo mu karere ka Karongi wishwe n'inda nyuma y'uko abaganga bari banze kumwakira kuko mituweli ye itari yarongerewe igihe. Akabasobanurira ko yishyuye bakabyanga kugeza ubwo bamusubije mu rugo nyuma y'igihe gito agapfa. Perezida Kagame yavuze ko ibyo atayibona nk'amakosa yo mu kazi, ahubwo bifata nk'icyaha cy'ubugomo, criminal case. Abatari bake biteze ikizakorerwa aba baganga kugeza batakibonye, kuko bose babyigaritse bakavuga batabazwa umuntu waguye iwe mu rugo. Ikindi kitavugwaho rumwe ni uburyo bw'imwishyurire nabwo bwazamuwe cyane, ariko bikaba biburizwamo bitavuga ugereranyije n'umuturage wasabwe amafaranga 20,000 ku mwaka ku muntu kandi naho ayakura. Igihe umunyamuryango agiye kwivuza azajya yishyura amafaranga 200 ku rwego rw'ikigo nderabuzima n'urw'ivuriro ry'ibanze, mu gihe ubusanzwe yishyuraga amafaranga 100 nka tike moderateur. Ariko noneho ayazamuwe bya nyabyo no kwishyura amafaranga 10% y'ikiguzi cy'ubuvuzi yahawe ku rwego rw'ibitaro. Ibi rero bizatuma wa muturage waciwe amafaranga 5,000, 8,000 cyangwa 20,000 ku mwaka n'ubundi atazabasha kwivuriza ku bitaro, kuko azaba azi ko natabona 10% rw'ikiguzi cy'ubuvuzi yahawe n'ubundi azafungirwa mu bitaro, nk'uko bimaze kumenyerwa, aho ababyeyi babyarira mu bitaro bakabura uko bishyura abana bakazakuriramo, ababyeyi babo bakora imirimo y'agahato kubera kubura ubwishyuzi bw'ibyo baba bakorewe. Imibare y'indwara zitandura zugarije abanyarwanda ikomeje gutumbagira. Muri iki kiganiro, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yasobanuye ko indwara zitandura zikomeje kwiyongera mu banyarwanda ku muvuduko urenze ukindi gihe cyose u Rwanda rwigeze kugira. Mu ngero nke yatanze yerekanye ko mu mwaka wa 2025 abari barwaye umuvuduko w'amaraso hypertension barengaga 134,000 bavuye ku 58,000 bari mu mwaka wa 2019. Abafite diabete yo mu rwego rwa mbere n'urwa kabiri bavuye ku 11,000 bagera ku 21,000 mu myaka 5 gusa.
Muri iyi myaka kandi abarwayi ba kanseri bageze ku ibihumbi 6,896 bavuye ku bihumbi 2,745, aho abibasirwa cyane ari abagore barwara kanseri y'ibere n'iy'inkondo y'umura, mu gihe abagabo bibasiwe na kanseri ya prostate n'iy'urwungano ngogozi. Minisitiri Nsengiyumva yerekanye kandi ko indwara zo mu mutwe nazo zikomeje kwiyongera cyane, ibyo yitirira ingaruka za jenoside, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, inzoga n'ibindi bitandukanye. Gusa bamwe mu basesenguzi basanze hari ibyo yirengagiza kuko hari umubare munini cyane w'abarwaye indwara zo mu mutwe bigizwemo uruhare na leta. Abantu benshi barwaye indwara y'agahinda gakabije hejuru ya 20% kubera amabi bakorewe n'ubutegetsi bwa FPR, aho bamwe mu bana bishora mu biyobyabwenge bitewe n'uko ababyeyi babo bishwe, bafungiwe ubusa cyangwa baburiwe irengero. Hari n'abameneshwa mu mitungo yabo, abana bakisanga mu muhanda nta ruhare babigizemo, ahubwo bitewe na leta yiyemeje gukenesha abaturage. Tugana ku musezero rero, twavuga ko kuba abategetsi b'u Rwanda bakomeje gucika ururondogoro kuri uyu musanzu wazamuwe huti hatitawe ku mikoro y'Abanyarwanda, ari ikimenyetso ko no muri bo ubwabo harimo abacancuro bakorera leta, ariko imitima yo yibereye mu mahanga aho imiryango yabo iba, ku buryo kuba bafatira imyanzuro ikakaye Abanyarwanda ntacyo bibabwiye kuko itazabagiraho ingaruka. Gusa nta kibi gihera, uko bakandamiza abaturage kose igihe kizagera babyishyure, kuko iyo witegereje imitekerereze y'abaturage usanga igenda ihinduka hirya no hino mu gihugu, aho umuturage asigaye ajya imbere y'itangazamakuru akamagana yivuye inyuma akarengane kamukorerwa. Uyu munsi usanga abaturage bumva ko Perezida Kagame ariwe uzabakemurira ibibazo bafite, ariko ni ukwibeshya kuko nta kibi kibageraho atakizi. Usanga rero igihe cyo gutega amakiro kuri Perezida Kagame kigenda kirangira, na cyane ko babona iyi myaka 32 amaze ku butegetsi yarabaye impfabusa kuri benshi, ubu barimo kwangara, babaye impunzi mu gihugu cyabo no hanze yacyo, kandi mbere bari bafite uburyo babayeho badasabiriza. Kuba rero hari abatangiye gufunguka amaso bakabona amabi bakorerwa na FPR, ni ikimenyetso simusiga ko igihe kizagera bagahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo, bakikura ku ngoyi yababoshye muri iyi myaka yose. Icyari gikomeye cyari ukuboka mu mutwe, abantu bakareka kubona FPR nk'umucunguzi, ahubwo bakayibona mu isura yayo ya nyayo y'ubwicanyi ndengakamere bw'inzirakarengane, kandi nayo ntiyawemye kwishyira ku mugaragaro, kuko uyu munsi ubwicanyi itakibikorera mu rwihisho, ahubwo ibikorera ku mugaragaro, kandi ikica itavanguye amoko, ibyiciro by'imibereho n'ibindi byose bishobora gutandukanya abantu. Icyayo ni ukwica ugerageje gutunga urutoki amabi ikorera inzirakarengane, kandi ikica ihereye ku ruhande abakomeye n'aboroheje. Ibi rero ntabwo bishobora gukomeza kwihanganirwa abaturage ngo imyaka ishire indi itahe, ahubwo ni igihe kigeze cyo guhagurukira rimwe bakereka FPR ko igihe cyo kwica umusubizo cyarangiye. Reka dusoze amakuru yacu dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru yaduteguriye. Mwagejweho nanjye Constance Mutimukeye, mbonero no kubashimira, naho ubutaha.